درود بینندگان عزیز، تولد تاجیکستان جهان را از رادیو آزادی پیام میگیریم. امروز 24 نوامبر است و توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. همه به بازاری کیانوش مقامداران دنغره میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه برایشان مکان تجارت با شرایط‌های زمانوی پیشنهاد شده است. با 5 میلیارد سومانی ایلووگی بودجه تاجیکستان برای سال 2022 به بحث زیاد تصدیق شد. و بعضی از پناهجویان افغانی در تاجیکستان بوده ادعا دارند که دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها جدی رسیدگی نمی‌کند. حقوق بشر 1,500 سامان ما یک بار کمک کرد. مقامات دنغره از سوداگران قدیرو و بازار مرکزی نوحیه طلب کردند که من بعد کارشان را در بازار کیانوش ادامه بدهند. دهها تاجر میوه و گوشت ادعا دارند که زیر فشار مقامات به بازار کیانوش برده شدند. مقامات نوحیه میگویند کسی به تاجران فشار نآورده، بلکه به آنها مکان تجارت با شرایط‌های زمانوی پیشنهاد شده است. بعضی از صاحبکاران و منصبداران نوحیه دنغره بازار کیانوش را به خانواده نوریدین رحمان برادر پرزیدنت تاجیکستان مربوط می‌دانند. فرمان کوچانیدن صاحبکاران به بازار کیانوش را اسلام‌الدین رحمان رئیس نوحیه دنغره و پسر نوریدین رحمان صادر کرده است. مقامات نوحیه دنغره میگویند هدف بهتر کردن شرایط سودا میباشد. بازار اساسی فروش محصولات کشاورزی ما بازار کیانوش است که ما بحث از این مقصد هدف مون این است که فروش محصولات خوبتر نصب شود. یک چیز دیگر است که همین سودای کوچگی کوچه را برآوردن یا سمیچکا یا چیز دیگه بودن که معنی او را نداره در کمپانی دیگه عربان هم چیز را یا در قد کوچه برآورد بفروشد. اصل بسیار زندگی کسیم کو. نوحیه دنغره در مکان جایگیر شده است که مسافران از ولایت مختار کوهستان بدخشان و نوحیه‌های منطقه کلوب از حدود آن گذشته به شهر بختر مرکزی ولایت ختلان و شهر دوشنبه پایتخت کشور میرسند. مقامات نوحیه دنغره میگویند روزی از 4 تا 5 هزار نفر از حدود این نوحیه میگذرد و مشتریان اصلی فروشنده ها آنها هستند. تاجران بازار کیانوش را به نزدیکان امام علی رحمان مربوط می‌دانند و میگویند سبب فشار به آنها برای رفتن به این بازار فایده بیشتر خواستن صاحبان بازار نو است. پارلمان تاجیکستان امروز بودجه سال آینده را قبول کرد. وکیلان ضمن تصویب طرح بودجه مقامات را زیاد به چالش نکشیدند و همگی از آن تفسیف کردند. ولی کارشناسان میگویند به طور چشم رس زیاد کردن حجم بودجه بوریگران اندوز سپارندگان را در کشور بیشتر میکند. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در همین باره گزارش میدهند. حجم درآمد بودجه سال آینده 33 میلیارد سومانی یا قریب 3 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این در مقایسه با بودجه امساله بیش از 19% یا 5.3 میلیارد سومانی زیاد است. در تاجیکستان خیلی کم است که بودجه یک باره این مقدار زیاد کرده می شود. با گفته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه، خراجات بودجه سال آینده 33.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. قریب نصف این مبلغ با گفته وزیر برای ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی خرج می شود. همچنین در بودجه سال آینده 3.2 میلیارد سومانی برای پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است. بخش اساسی بودجه یا 70% آن از حساب انداز و باج گمرکی پر می شود. به این خاطر برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که یک بار 5 میلیارد سومانی زیاد کردن حجم بودجه سرباری انداز را بالای صاحبکاران زیاد می کند. از همین خیابان رودکی از اولش تو با صدور گید صدها مغازه و مکتب‌های محکم شده رو به مشاهده می رسند. اگر صاحبی همون کارون را اگر صاحب همون بیناها را اگر یک پرسان شد برای شما فعالیت خود را قطع کنید سبب اون رو به انداز تکیه می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ولی مقامات پیش بینی می‌کنند که مجموع محصولات داخلی سال آینده 7.9% زیاد می شود و افزایش چشمگیر بودجه به این خاطر است. کارشناسان تاکید می‌کنند که مقامات به جای زیاد کردن بودجه باید خراجات دولتی را کم کنند. صاحبکاران در حیرت در آنند که
ба ҷои он ки маблағҳои буҷаи давлатӣ ба фарз кунем рушди саноат, алалхусус саноати энергетика равона шавад, барои рушди барои таъмири корхонаҳои коркарди электроэнергия, фарз кунем барои нерӯгоҳҳои обии барқию нерӯгоҳои офтобии барқию нерӯгоҳ ва ғайра барқӣ агар ба ҷои он ки онҳо рушд ёбанд, онҳо зиёд шаванд, мо мебинем фақат ҳайкалсозӣ, фарз кунем мебинем марказҳои фарҳангисозӣ ки онҳо мардум дар он нам қадар ҳавасмандӣ дорад ба он ҷо рафтан. гузориши муроҷиаи Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин буд. Зимнан ҳамкорони мо дар ҳошияи ҷаласаи маҷлиси намояндагон аз вазири молия пурсиданд ки оё соли оянда маошу нафақат дар кишвар зиёд мешавад ё не. мо дар самти зиёд намудани ҳадди аққали музди меҳнат ва маош айни ҳол корбарӣ карда истодем ва албатта хуб бо дар дори қабул гардидани иқдомоти зарур аз ҷониби ҳукумати мамлакат хуб мо имконият дорем ки барои соли оянда хуб маблағҳои зарура аз бюҷете ки мо имрӯз қабул кардем барои ин самт равона кунем. бинандагони азиз, тафсилоти марбут ба қабули буҷаро метавонед дар вебсайти мо пайдо кунед. ман барномаро идома медиҳам. Тоҷикистон ҳафтаи ҷорӣ мизбони нишасти вазирони корои хориҷии Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо буд. Рӯзи 24 ноябр Ҷозеф Борел, масъули сиёсати хориҷӣ, ва Юта Урпилайнен, узви комиссияи Иттиҳоди Аврупо, оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар Душанбе нишасти хабарие доир намуда, аз натиҷаи сафар ва гуфтугӯҳои худ хулосагирӣ карданд. Барои Юсуфӣ гузориш дорад. намояндагони иттиҳоди аврупо ки барои ҳамоиши 17-уми ин иттиҳод бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон қарор доштанд, дар натиҷагирӣ аз сафару мулоқотҳои худ эълон карданд ки дар ҳама созишномаҳои ҳамкорӣ як бахши аслӣ риояи ҳуқуқи башар будааст. ҳуқуқи башар, демократия, волояти қонун, мубориза бо фасодро ҷузъе аз салоҳияти ин иттиҳод унвон карданд, аммо дақиқан то куҷо дар нишастҳои ахирашон бо мақомоти тоҷик ин масъаларо баррасӣ карданд, посухи рӯшан надоданд. Explaining our concerns to our partners and trying to work. нигарониҳоро бо шариконамон ҳамроҳ месозем ва талош мекунем кор кунем ва бисозем ба таври мусбат. ин беҳтарин роҳ барои пеш рафтан аст. яқинан шартҳо барои GSP+ ё ба иҷрои ӯҳдадориҳо дар заминаи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кор рабт мегирад. агар ин шартҳо амалӣ нашаванд, GSP+ ё худ низоми умумии имтиёзҳо ҳангоми содир кардани молу коло ба кишварҳои аврупоӣ нахоҳад буд. агар шартҳо ба таври дуруст амалӣ нашаванд, ҳеҷ беҳбудие дар созишномаҳои ҳамкорӣ нахоҳад буд. ин ошкор аст. Diplomatic reach out and conditionality in our partnership. худдорӣ аз шарҳи бештар дар мавзӯи ҳуқуқи башар дар ҳолест ки қаблан баъзе созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон аз ҷумла созмони Human Rights Watch аз намояндагони Иттиҳоди Аврупо дархост карда буданд ки дар мулоқотҳояшон бо мақомоти тоҷик ин мавзӯъро ба таври ҷиддӣ баррасӣ кунанд. вале гуфта мешавад ки вазъи Афғонистон аз мавзӯъҳои калидии суҳбати тарафҳо будааст. мо як тарҳе дорем ки ба паноҳандагони афғон рабт дорад ва мо кӯмаки худро дар ин самт ба Эрон, Покистон, ҳамчунин кишварҳои Осиёи Марказӣ мерасонем. мо аз кишварҳои Осиёи Марказӣ дархост намекунем ки паноҳандагони афғонро қабул кунанд. паёми мо ин нест. агар мавҷи зиёди паноҳандагони афғон ба марзҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ сар бизананд, мо ӯҳда дорем ки дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба паноҳандагони афғон кӯмак кунем. коршиносон сабаби хомӯшии намояндагони Иттиҳоди Аврупо дар масъалаи ҳуқуқи инсонро ба вазъи Афғонистон рабт медиҳанд. онҳо мегӯянд вазъи Афғонистон масъалаи ҳуқуқи инсонро дар Осиёи Марказӣ барои Иттиҳоди Аврупо дуюмдараҷа кардааст ва ба эътиқоди онҳо дар қазияи Афғонистон Душанбе мавқеи хос гирифтааст ва Иттиҳоди Аврупо феълан намехоҳад бо Тоҷикистон дар мухолифат истад. ба ин хотир акун мавзӯи ҳуқуқи инсону мавзӯи ҳуқуқи башар дар вохӯрии имрӯза мавзӯи асосӣ ба ҳисоб намерафт ва он метавонист ки барои расидан ба ҳадафҳои асосӣ халал расонад. иттиҳоди Аврупо ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлол шудани кишварҳои Осиёи Марказӣ бо ин кишварҳо ҳамкорӣ барқарор карда миллионҳо доллар кӯмак расонидааст.
аммо масъалаи поймолшавии ҳуқуқи инсон ва озодии баён дар кишварҳои минтақа ҳамеша нигарониҳоеро дар Аврупо ба миён овардааст. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. намояндаи дафтари комиссарияти олии созмони милали муттаҳид дар умури паноҳандагон мегӯяд, феълан дар Тоҷикистон ҳудуди 12 000 паноҳандаи афғон ба сар мебаранд, ки нисфи онҳо соли ҷорӣ ба ин кишвар омаданд. аммо таъкид мешавад, раҳбарияти дафтари намояндагии ин ниҳод имкони ба таври сареъ расидагӣ ба ҳамаи муроҷиатҳои паноҳҷӯёнро надорад. шаҳлои Абдулло мавзӯъро идома медиҳад. ҳуқуқи башар 1,5 сомон мор як бор кӯмак кард. ин ягона шикоят аз кори дафтари созмони милали муттаҳид оид ба паноҳандагон дар Душанбе нест. пас аз суқути ҳукумати Афғонистон бо дасти Толибон ва фирори садҳо гуреза ба Тоҷикистон, аксари муҳоҷирон мегӯянд, талошҳояшон барои дастрасӣ ба кӯмакҳои созмони милал бенатиҷа монданд. аммо зимни як нишасти хабарӣ намояндагони ин созмон гуфтанд, вазифаи кӯмакрасонии худро ба гурезаҳо анҷом медиҳанд. ҳоло мо тавассути барномаи махсус барои омодагӣ ба зимистон ба гурезагон кӯмаки бештар мерасонем. албатта мо барои таъмини маълумоти олӣ ба онҳо низ барномаҳои таълимӣ дорем. мо ба гурезаҳои осебпазир ва ҷамоатҳои маҳаллӣ ки метавонанд ба гурезагон сарпаноҳ диҳанд кӯмак мерасонем. корҳо рафта истоданд то ин ки мардум тавонад худашонро таъмин кунанд. зимни нишасти матбуотӣ масъулони созмон аз зӯрам баргардонидани паноҳҷӯёни афғон нигаронӣ карданд. мақомоти тоҷик рӯзи 11 ноябр 11 нафар афғонро ба ватан баргардонид. ба гуфтаи масъулини созмон, онҳо фурсат наёфтанд ки аризаҳояшонро барои баррасии мақоми паноҳҷӯӣ супоранд. зеро дар асоси қонунҳои байналмилалӣ Тоҷикистон ҳақ надошт ки рӯзи 11 ноябр 11 афғон аз ҷумла занону кӯдаконро ихроҷ кунад. бинобар таҷрибаи кори мусбати мо бо Тоҷикистон дар масъалаи кор бо гурезаҳои афғон, ин хабар бароямон хеле ногувор буд. дар ҳамин ҳол зимни нишаст масъулин ошкорон нагуфтанд ки барои кӯмак ба паноҳандагони афғон чӣ миқдор маблағ ва чӣ кӯмакҳои аллакай карда шуд. агар қаблан мақомоти тоҷик шумораи паноҳҷӯёни афғонро 15 000 гуфта бошанд, зимни нишаст масъулини созмон омори дигарро эълон доштанд. At the moment we have around 12,000 Afghan asylum seekers and refugees in Tajikistan. در حال حاضر در تاجیکستان 12,000 پناهنده افغان داریم. نصف آنها سالها باز در اینجا زندگی میکنند. باقی مانده‌اش در نیمه اول سال جاری آمدند و با سبب‌های معلوم به افغانستان برگشتن نمیتوانند. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان در 4 ماه گذشته هزارها شهروندی افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند. و دوستان شهر بخت درخواسته است وکیل مدافع زندانی و سودجروچی سابق سید نوریدین شمس‌دینوف را که در گذشته با امضای سید صدر در شبکه‌های اجتماعی از رفتار بعضی دوستان و دادرس‌ها شکایت میکرد 7 سال دیگر حبس کنند. مقامات را به همکاری با گروه‌های افراطگرا گمانبر می‌دانند، اما خودش را پیوندانش رد می‌کنند. شمس‌دینوف در آخر سال گذشته با گناه خرید و فروش زمین، خلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم شده بود. رندگان عزیز، فرصتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر رو چون همیشه میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. فراموش نکنید فردا شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.